Stochi igame namhlanje aza ngiqale ngokuthini. Angiqale ngokuthi igame namhlanje beyimnandi ne. Why ngithi mnandi? Stochi sibiye ePolokwane ne. Yabona njengoba ngiphethe le tag le, uyayibona? Yeah. Ichaza ukuthi ngiauthoriziwe ukuthi mangizoba la ngizowitnessa lento eyenzakalayo. Akwazi ukuphuma 3 ama games alandelana so i-team e1 baba kufanele ukuthi ke nakube na something kube nabantu abazocheck ukuthi lento yenze kanjani ku-PSL yabona ku-Betway but ke asingene egamini namhlanje away angisho awulu kakhulu shawana Yeah. uyabuya la ngisho kusekhaya la uya relax uthi 2 sisa weekend angifuni ukusikhuluma sa weekend mhlambe 3 or 4 mara siyakhuphuka angisho ndiyabona angisho ayibona into ma levels yeah ayibuyi pass ukuthi siya draw igame namhlanje bemnandi Stochi into engithandayo ngocoach at least namhlanje umfana kaGogo umbeke phasi yabona yeah uyabona besibele lesikhala mara umfana kaGogo namhlanje bamfihlile kungene enye ingwenye bathi unakhuza masilela la ehlisa sabona abanye abanyuwana so le 4 nyuwana engene namhlanje ehlisa sibonile yeah ngicela ungitshele ngale outtemper bathu Haaland Sebastian Peterson umbona kanjani sakakagori but ama movements wakho wabona kanjani wena uyayikela out ukuthi buya kuphi yeah anyway le awudidlala lezi yeah uyathola phela for the first time baba lento lesigcina ukuyibona ku World Cup baba iChina FC le igqoka igold le hayi isazobukela iWorld Cup mhlambe kuloya nyaka loya 4 years from now but umfana umnandi mina ngibhekela ama run nama touches wakhe umnandi umfana I just wish man ucoach yabona makanga amnikeze net just le 45 minutes sike simbone man umfana ukuthi ugijima kanjani ucheckila kanjani at least uintercept kanjani ibhola mhlambe konke singatholi mara umfana umnandi lo mfethu ngicela sivaleke man of the match yakho mfethu bani eish yabona mfethu yabona thina siyakhipha siyafaka last basilimazelele out mfo niyakhipha niyafaka kunomthiyane baba lapha kunomthiyane le out ayitataze le out le idlala ngathi bayibhadale le for nalo nyaka olandelayo uyathola irelaxile ngani ibhola lemnandi ungafika uthi 1-2 ikunikeza nakho umthiyane mfana kithi nje yes next season siyakhipha futhi uyahamba lo mfana umthiyane yeah bese senze kanje okugcina ncilo mbuzo le kune MTN 8 kune CAF Champions League kune league kune Black Label kune Nedbank Cup 5 ipilot satha ngakhi yazi Stochi na mina ngicaka mara yabona zonke izinto ngiqale ngidlala ngikutshelile ngama levels nangifika la le weekend le ngiyaqala ngiyaphakamisa operation chacha sivala mfethu PSL Pals danko